إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي امتن على المؤمنين بنصرهم في بدر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ينصر من يشاء وهو العزيز واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على هديهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إمها حمد سنة تعرف حق وجنبني قد كيرت وانت من الله سبحانه وتعالى إكلانجي بدر جمادانوغا مسلمون عزتا نصر وركان دبي رسكلانك إكلانج إكوانت كمان ألو هكيوا إكلانج إرادة كربي بايكاك إكلانج نصر دبا إكلانج غدف دوانت عزة بنت رسكلانك محمد غفاني إكلانج على كمشاي أدي إكلانج رسولا كما ألو هكيوا إكلانج فانواني إكلانج فانا حوال كريفا ورسولك مغزمة هيغو تغا أدا كرباف أدي هيغوتوغا أمة نصيحة تري وداغم أدي الله سبحانه وتعالى يا بدل كربا فمدان دين إكليغ فان وني إكليغ فان غردس كلانغ مغوغا حق غوتوغا جهاد كربا هيغوتوغا ألكون كرو متيغا دمي هنواف هدوا بدو كربي رسكلاك محمد غفانا صلواتاي سلاماي بركة لباندي الصلواتاي سلامغا إكليغ فانوغ ميترو آلوناي إترو أصحاب شامل كربان ديب لو بيت عزتي مسلمة الله سبحانه وتعالى
biruweti weta quwawariuma wasiya kura ekalaange wahi kurabi walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun manai hama kashorun badruga Allah subhanahu wa ta'ala tebami hunna nasru devvi ei tebami hunna ki nikamati baykam ga wani koshe fahite bami hun Allah subhanahu wa ta'ala ya biruweti weta quwawariwash ei tebami hun shukur kurumattake lobete izzeteri muslimah barakati ramadan mahaki haggai batil waki kurabba haggai batiluge imfahaga jesse umattaka Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'an bawa lay masar al furqan bawa lay masar hame ramadan mahaki hanguramaga maidanuga jahiliyat ay kufruga machak Allah subhanahu wa ta'ala hagguga ahlul nasr devva al furqan go namun nan devva fawa badru hanguramaga matiwari hadisage masar hame ramadan mahaki Allah subhanahu wa ta'ala matirigemba izzetirigamba fatah egotuga devvi maktiwari makka fatah kurabbi ma masar lobeti izzetiri muslima badru hangurameki ibratum furigemba waram matiwari hadisa tarikhi algonmen ibrang hasir kurangwe waram matiwari fote efota rujuave Allah subhanahu wa ta'ala tarikhu galabba fawa matiwari ibratuke filawalatukun algonmen filawul libigan nje kirit qur'anuga rasul bekonna nabi bekalunge tarikhi eta wahakatege bayan kurabba foni e tarikhun algonmen ibrang hasil kurmattaka badru hangurama hinga foni hijurain devana har ramadan mahuge satara wana duwas algonmen mihar bi kurmatila foni e duwasara lobeti izzeteri muslimah makkah ge quraishun eduga hangurama nikuti boda kama kiburir kama ekuga Allah subhanahu wa ta'ala ge magum mistakum furadda ekalaage deenam mistakum wanuma huraselu mattaka ebame hunge boda kama kiburir kama ebame hunge emme isveriye kan huri abu jahuluge basfude ena mistakunnge elanu kuramun ena ge gatuga tibi awanun nabuna mundiya Allah gandi buname baduruge maidana gos tindu etanga tibe jamalu maska bangura boy anghen kudin labwa aharmana lawakiyadi maja kufanune aharme emburi makka e nudaname eirun aharmenge khabaru arabi karaga feturi ebami hun abada abadu aharmen deke birugannanet Allah subhanahu wa ta'ala ebami hun mi boda kama kibur warikam bayan kurwa wahi kurabe wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabilillah manai bodave miistakunna kandekkumo gotun adi Allahu magum miistakun durukura halu e urenge gedoron nikumegen diye mihun fadain tiyaba mihun nuwash lobete izzeteri muslima badruge matwari nasru badruge hadisain algonmena angadeni islam deenattaka algonmen wanjehe matwari qurbani hamehemme islam deenuga mashwarage matwari usula baru alwa fa minbar makkah ge mushrikunge halu engi wadagen ebami hun tibi hangurama ek tayyar wegen kama ebami hun harakat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam engi wadagen ashabe konna ekade faana mashwara kurf hadis kurum gendevi ashiru alayya ayyuha an-nas e mistakunne tibami hun timankale faana mashwara devas ekale faano madina nikmoda gati hangurama ek kurwa kanu hangurama ek kurwan jehi wadagatumu nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabe konna mashwara kurvi ehinduga muhajire bekalun ekalege faanuga arihuga tibbawane kama banu israiluge mihum musa ge faana dennevi fadein nubunane kama nabiy sallallahu alaihi wasallam arihuga dennevi banu israiluge mihum musa ge faana dennevi fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qaidun kalege faange verdes kalange agos sanguram kurashe aharam mitanga balahattagen tibename efadein faharagaves algonmen nudannawanamo ehennames algonmen mi dannawani kalege faanu hanguram kurabwashe Allah subhanahu wa ta'ala ge ehi teri wodigatuma ekuga algonmen metibi kalege faanu ge huriha faratakun kalege faana ekuga hanguram kurash nabiy sallallahu alaihi wasallam muhajire bekalunge farapulun lib wadagen nevi
mi matiwari basful takattaka ekelege faanu ufaafulu kurbi ehna mesta qurarakun anekkaves ekelege faanu danno vida hadis kurum gendevi timankalege faana mashwara dibbash nabi sallallahu alaihi wasallam ge eta qurarun ansariye bekaluna vishni wadagen ekelege faanu e beenum fulu wada gannwani ansariye bekalunga mashwara ekka ehinduga sa'd ibn mu'adh radiyallahu ta'ala anhu tedu wadagen nabi sallallahu alaihi wasallam ge arihuga ebekalun tibigoy war saaf ko sariha ko emmeha ansari ebekalun ge farapulun nabi sallallahu alaihi wasallam denne ekelege faana vidaloi matwari basfulake ebekalun ge iman kamuge matwari kamai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ebamehun ge hittoga ekelege faana meduga utura mundiya matiwari lobi ramzu kodde lamasilu namunai lobate izzetri muslima ekelege faana dennevi e allah ge rasulay algona mitibi kalege faana iman wegenne kalege faana ekan kamagen wada genne viha emmeha kabengei haggu tedukan kashor ko qabul ko genne adi ekamuga macca kalege faana algon menna kurave komme amuru fulaka kiyamantari oba algona mitibi ahudu kashor hifa genne e allah ge rasulay kalege faana beenum fulwa kamakagen kalege faana kuriya wada gannawash algona mitibi kalege faana ekuge haggu deenagen kalege faanu rasul kamagen fonuwe ilahu gandevwa dannome kalege faanu miyok kandan eri wada gannawan gastu kuraviyas algon men kalege faana ekuga e kandavve sere hushime algon men tereng hama ekakus ekamuga kalege faana nukiyemen teriwati kalege faanu deke wada nugannawanuwe e allah ge rasulay madama hanguramaga madanuga aduvunna baddalu kurmaki fahragaves algon men kambodu akame nune algon mennaki hanguramaga madanuga ketteri aduvunna dushmanunna baddalu kurumuga tediweri baykamuga baba ekimu hama kashorun madama allah iradu kurviya tim algon menge faratun kalege faanunge lofula finikan genestefada ufavari manzare hanguramaga madanuga madama kalege faanu algon menge faratun deke wada gannawanu e allah ge rasulay allah subhanahu wa ta'ala ge barakata ekuga algon mennagen kalege faanu kuriya wada gannawash lobete izzeteri muslimahu e emateri sahabin nabiy sallallahu alaihi wasallam ge difa'uga islam diinuga hagguga ebekalun dakkawafawa matweri namuna komme kamaka e nabiy sallallahu alaihi wasallam amurful kuraviyas ebekalun tibbevi ekelege faanu ge fahappuluga devvan jehijje komme qurbaniye devvan tayyaru lobete izzeteri muslimahu badruge matweri hadisain badru hanguramaga matwe nasrun libe ane fila walaki haggaki allah subhanahu wa ta'ala faala kurwana echeka e hagga dekola kitemme wargoda barakum masake kurikam gawenemes adi kitemme bawar bayekam ga masake kuriyas allah subhanahu wa ta'ala ekalaange deem faala kurwana kan lobete izzeteri muslimahun badruga nabiy sallallahu alaihi wasallam arihuga nikmoda gati tinsetege tera waraka sahabi bekulu ebekalunge appuluga hanguramaga hatiyare maabodunek aswarun gutuga tibide aswa de aswarun kafarunge lashkarunge adadu enha habburgina ebamehunge terega sateka aswarun tibi ebamehun nikuti hangurameka furihame tayyar wege ennames allah subhanahu wa ta'ala iradu kurbi ekalaange nasruge matiweri waadu ekalaange nabiyya sallallahu alaihi wasallam fudwa devma e madu adaduga macca e gina adaduga maccan allah subhanahu wa ta'ala ebame huna nasru devun ei ekalaange niyafuluga kanda aluwa faage allah subhanahu wa ta'ala kit qur'anuga mikam bayan kurwa wahi kurwa foe eb allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga ebame hun kuramundiya ummidaki qafilaya ebame hun nasru hoda mane ki hanguramaga madanuga kurimatila nujei ebabe hunna fasihe gotukun qafila atujehun ehennames allah subhanahu wa ta'ala iradu kurvi egotennu it qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala wahi kure basfuluga mana gawani anfa suratuga habwana ayatuga debame hunge terin ebahi wefari qafila aya hanguramaga lashkaruge terin ebeg macchat ebame hun nasru libene kamuga ebbeg macchat ebame hun nasru devwana kamuga allah waudu wadigen fihindu kanhinga dia tibame hun handuma kurashe adi baru warikan libigenwa mihun tibame hun taka utuma
tibamihun edemwe names Allah subhanahu wa ta'ala iradu kurvani ekalaange kalima fulutakun haggu sabit kurva faalu kuru mashe adi kafirunge aslu mulun luhelebu mashe lobati izzetere muslimakum e babo mihunge machak Allah subhanahu wa ta'ala nasr devi e bamihunge iman kama taqwa warikam adi bamihun Allah subhanahu wa ta'ala ya nasr devwa foi lobati izzetere muslimakum badruge mativeri nasrun algumana angade ane fila walaki du'a kurumuge makkamai matwerik muslimunge emme warugada hatiyaraki Allah subhanahu wa ta'ala du'a dennewuk ekalaanga hadratuga aades tennewuk nabiy sallallahu alaihi wasallam hangrame tayyar wadagan mudye hinduga ekalege faanunge deppulu maccan ufullawa Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga nasran edi wadagen aades tannomugen devi nabiy sallallahu alaihi wasallam kurbi du'a ge terega wardun asave ekalege faanu dennevi e haddava bodu kurbi raskala koy quraishunge bodun bodakama kiburikama ekuga emihunge aswarunnagen asetibi iba ilaha adawat terive iba ilahu rasula do koffe haddava bodu kurbi raskala koy iba ilahu mi alaya be wodigem fawa waudu nasruge waudu mi alaya ettaka fuddawa divvande adi mi alaya ettaka himmawa divwanekama iba ilahu kanda alubwa fa kantak mi alaya ettaka iba ilahu furiham kuddevande adi ves du'a ge terega hadis kuravi haddava bodu kuravi raskala koy muslimunge tere mitwa baamoda miskol medu me baadanuga gatulwe hingajjikamuga wanama iba ilaha bimuga den alukannu kuravene nabiy sallallahu alaihi wasallam mi ades dennewmuga ekalege faanuge deppul maccan hillewagen hunnevi ekalege faanu konufulugawa rida vettijjo madante ehinda obukur faanu rida kolu nangawa ekalege faanu konufuluga aluwa nabiy sallallahu alaihi wasallam dannawani e Allah ga rasulaye hamakashwarum bes Allah subhanahu wa ta'ala kalege faana bewodigem faawa nasruge waudu fudda adwanete ehindu anfa suratuga nuwana ay bawalebe id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin mana itibami hunge verskalang hadrata ehiyen edi tibami hun denne vehindu haduma kurashe fa ehindu ekalang tibami hun ijaba devwa engeviye malaikatunge haha kuntim raskalange tibami hun mado devwa hushime ekakafahu anekaku anna gotuge lobete izzeteri muslima badru hangurame ki sida malaikatun ehanguramaga ehiteri wadagam fawa hangurame ehanguramaga huriha kama sida gotegga ballawongen devi Allah subhanahu wa ta'ala ekalange haggu dim faalu kurabba zamanu sura imanuga ahulwarinna kuramundiya aniya aneti kurabba haggaki faaluwan echchekam baatilaki neti fanavedan echchekam mistakunna bayan ko kashor kuro mattaka fashas malaikatun wahakaves mihangurame guligen kitu qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurwafe loboti izzeteri muslimahum badruga matre nasrun ibran hasil kurwa islam deenuge difaaga kurwan jehi wadagen eveskamaka fast jehi wada nugannawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam attaka deen jehije komme qurbaniyaka tayyaro wadagen tibbawa ketterikama taqwawarikama ekurikama ekuga heyogotuga demi tibbawa barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وأشهد أن لا إله إلا الله القوي العزيز وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من قام بالدعوة والجهاد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حمده ري عالم تبري الله إكلانغي إمها آركاي إمها بارق برس كلانغ adi meha kankamegga sababuta medur kura veraskalang ekalang ekkawanta kamalu hekiwa ekalangai gadafadavanta izzavanta raskalang adi muhammad gufani allah gala kamasha ekalang rasula kama hekiwa ekeleg fani emme hegotuga allah go mauga ekalange maga dawo devi
adi mehe gotuga ekalaange magga jihad korabbi mativeri sahiba Allah subhanahu wa taala ekelegfanasha ekelegfanuga alu ashabunna salawata salamai baraka labash lobote izzeteri muslimakhun alugonuga amin nafshat emmeha izzeteri akhunna Allah subhanahu wa taala birwet wa taqwari wa wasiyakura ekalaange fotuga wahi kurabi wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun tibamihun iman wegen tibi Allah tibamihun birwet wa taqwa wariwash fattaqullaha ya ibadallah lobote izzeteri muslimakh badruge matveri nasrun algu كربي يا أيها الذين آمنوا أي إمام الجميستكن إذا لقيتم فئة فاثبتوا فيتبع منهم هنقرا ماذا نقا لشكرك بدل والجنم فيتبع منهم ثابت وتبيش واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أد جنا جنا انتبع منهم الله سبحانه وتعالى هذا ما كراش أي تبع منهم كامياب متك وأطيعوا الله ورسوله أدي الله هاي دبسوا أرارون نواشة فتفشلوا أيرون تبامهم فيني بهنجادانه وتذهب ريحكم أتبامهم بارو كنيك هنجادانه واصبروا أتبامهم كتري واشة إن الله مع الصابرين لو بودي عزة تري مسلمة أقول من كورمتي دي هاجي ما توري دوستا كي أقول من نفسه كيدون تكا دكولا جهادكم أي نفسه كيدون تكو متشر أقول من نصر هو دم دوسورة بركات رمضان ما هو كهينغا فما تاريخي حادثاتكم أقول من إنجي كشوروني رمضان ما كي جهاد के मस्सरों का रमज़ान माह की गदाला मसे के कुरुम के मस्सरों का रमज़ान माह का खाने कमाई गाफिल कम जागे नेक्कं आलगोन में अल्लाह सुब्हान व ताला के मौका हे गो तुगा मसे के को आलगोन में के नफ्सु के दिन तो को मच्चा कामयाब हो दो मट्टका मेवरे वाकिम मतवरी फुर्सतें अल्लाह सुब्हान व ताला लवाफान व लोबेते इज्जत मुस्लिमकुम आलगोन में तेदमोग देखियो मट्टका अल्लाह सुब्हान व ताला फोनो मतवरी में नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम الصلوات إكليف فان الصلوات من الله وأن يأمركم بف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين هدوا بوركر في عالمك برسكلاك محمد غفان شاي إكلك فانوك طاهر أميم بكملوناي داري فسكول الصلوات السلام بركة لواندي أدي تورك إكلك فانوك ما خليفة إناي ميتر الصحابين رسول لواندي هدوا بوركر في عالمك برسكلاك تاريخ فيلا ولتكون إبراهيم حاصل كرا بيحكم غا عالمين لواندي عالمين إسلام دي نصر دي بيحكم غا لواندي إبا إله غا دين غا عالمين هيتا إكوري كرواندي هدوا بوركر في عالمين برسكلاك كورونا ويرهاي إمها روغا تكا بدي مدكم عالغون من راجياي مولي دنيا ركعت لكو السلام كرواندي فريهم صحتاي عافيتغا عالمين لهتواندي عالمين راجتياي كروا تياغي كان دم هتواندي दुनिया कंकोलतोगा दति हालुगा उलमुंदा मुस्लिमुन्ना गदकन देवा एबामे हुंगे दुश्मनुग मच्चंग एबामे हुं नसर देवांदे आलमेंगे तेरे मरुग स्वामी हुन्नाय दिरितिबेंगे फाफत फुस्सवा रहमल्लवांदे हद्दवा बोडु कुरबी आलमेंगे वेरस्कलाक इस्लाम दीनाय दुनिया कंकंग इस्लाह मगुं हिंगेवम इबरस्कलांगे खियार कुरवाफा वेरिन हिदायताय नसराय तौफीक देवांदे आमीन या रब्बल आलमीन ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، تراصوا، كاركار الجهوداغن سفت السيدة كرب مسكتم بيروغا صف هدا بيفرنس قبلة سيدة وانهن ترتيب سفته الدو مدنو. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر